Non dobina ka itiko nga buana kalon siminani kwa. Balik ko tisu na iwalin lang kedenga. No mo itabi na bambauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Greetings and welcome to the Miracle Do Happen program, where we believe Jesus is meeting every need this wonderful morning. This program builds, gives hope, and we believe that Jesus is with us this wonderful morning. The word of the Lord says in Matthew 11:28, Jesus said, "Come to me, all those who are carrying heavy loads, I will give you rest for your souls." We take this time to greet the government leadership this wonderful morning. We greet the President, Major General Retired, Chochi Konusi Konrote, the First Lady. We greet them in the mighty name of our Lord Jesus Christ this wonderful morning. We also greet the Prime Minister, Mr. Josiah Borenge Mbanimarama, the dear wife, all the cabinet ministers. We greet them in the mighty name of our Lord Jesus this wonderful morning. Also, we would like to thank the government for all the initiatives, the rehabilitation program that is going on. We thank you for the efforts and all the initiatives that we are doing today. We also thank the government of the day for all the help that they are providing. We also take this time to thank the general public of Fiji, the Vanua, the Lotu and the Matinitu. We thank them for always taking time to tune in this Miracle Do Happen program from every 11 a.m. to 12 midday, from Monday to Saturday. And we take this time to greet you in no other name, but in the mighty, glorious, matchless name of our Lord Jesus Christ this wonderful morning. We also greet or the Fijians that are overseas, maybe at work, maybe having sports contract, whatever they are doing over the years. We take this time to also greet you and welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ this wonderful morning. Also, we take this time to thank the MaiTV leadership, the director, Mr. Stanley Simpson, the CEO, Mrs. Rachel Bulono, and the General Superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atunesa Bosaya the Bulono, for putting together such a program such as this, where we have the opportunity to pray over issues and problems. And we believe that Jesus is the solution to every problems that we are facing today. We believe that Jesus is the answer to every question of the human heart. And we thank the MaiTV for such a program as this. This wonderful morning, we also greet our co-host with us this morning. On my left is Senior Pastor Elias Rabulo. We welcome you, sir, in the mighty name of Jesus this wonderful morning. On my right, we have Senior Pastor Mbudolati. We welcome you, Senior Pastor, this wonderful morning. Before we proceed with a prayer this morning, our landline, remember our landline that you can call, 3317199. Also can call and text Vodafone number 927-4877 and 724-3909, which is our digital line this wonderful morning. Just before we pray this morning, wherever you are, maybe you don't have credit to call. You can just touch the screen and believe whatever topics that we pray for. And if it's the same topic as that you are going through this wonderful morning, we encourage you that you touch the screen and pray and believe with us. The Bible says in Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. But those who believe Him must believe that He exists, and He'll reward those who diligently seek Him. So this wonderful morning, as always, our first topic will be the Vanua, the 14 provinces, and the second topic will be the government. And our third topic will be the churches this wonderful morning. Agree with us, wherever you are. You can pray with us, touch the screen and believe as we commit this time to prayer this wonderful morning. Senior Pastor Rabulo. Siapa tamangu binakabalibu na mataka binakanyikua, binakabalibu turangan na nomni tubutuba, binakabalibu turangan na bikakim ni bakatara. Binakabalibu turangan hindi na nomni bosa sing doan kaya daka kim ni sing dakaba. Kakeda daka turang kim ni dakaba na mataka binakanyikua. Nakabalibu turangan na buno binakangobiti, matay tiko ni ulutanga bikito na mataka binakanyikua, kito na numa turangan na buno binakobiti. Ena singa binakani kuwa binakabale buturangan na sana itin kaba kim sama sulakani bikemni na mataka binakani kuwa na sana lau na sana dokon robi na sana umbuo madwata ra mba nanronga na bosa serua na musi tailebu rewa na itasiri loma ibiti kandabu ke rotuma na singa binakani kuwa kito sana numa bikemni na mataka binakani kuwa binakabale nando nandrau dios sanga bulkalim na tikina binakabale buturangan nando nundolu ndo nandrau dios sanga bulkatolu na be korokoro kim sana numa ni bikemni na mataka binakani kuwa kim mi bagambauta
turanga ni kemninga na bakambulani maibanua vei kaya lago durumi vei ka Ndrendre lago duruma na bei matu vale turanga na bei asana itin kaba ena singa binaka ni kuana bei ka turanga lago duruma kima mi bagambauta turanga ni dina nomni vosa turanga o kemninga na buni mbula kemni na buni ndina ena singa binaka ni kuwa kemni turanga na baka tau zoko taka turanga ni mai banua bei ka lago duruma tu turanga na bei ka bakila tu na singa binaka ni kuwa usama sulaga ni bikemni turanga na singa binaka ni kuwa masulaga ni irna turanga mbali irna marama mbali ni mai banua na numma ni bikemni na mataka binaka ni kuwa irna turanga ni matangali turanga ni asana binaka balebu turanga tisu nomni na bakayan rata tiko ni mami bakasama bakan rata tiko na leo ni bono biti ena singa binaka ni kwa mekila ni mbula tiko ndona kala usai kemni ena singa binaka ni kwa turanga ni singa bando ni bimu bisau ena ndona ngona turanga bibisau na be yambaki bibisau na be ibula na be itikina na be ngona ena singa binaka ni kwa ira bibisau na presidendi bibisau na turanga ni koro turanga ni sana yo kemni sembera bakando ni bisau ena singa binaka ni kwa kemni na kala kokowa kala unganga kala ndo biso tabi kala ndo bibarutaki binaka balew ni ngai takosu ni mami banu ena singa binaka ni kwa turanga lew na kai bibi suki ni mami banua ena mataka binaka ni kuwa yalo ni ndo mateni turanga yalo ni lamba na be yalo singi bakalo turanga yalo ni kudu turanga be spirit demonic spirit turanga duruma tu ni mami banua duruma tu nangase duruma tu rata mani ngone tina ni ngone na singi binaka ni kuwa baka wele tu kina na kai biti sama su na singi binaka ni kuwa baka wele tu kina na zorbo na ngone leo turanga sama su na singi binaka ni kuwa kita masu na nomni tamata tu sanga tadaburaka turanga na be kamela su taka tu na teworo na be kamela su taka na buni na singa binaka ni kuwa waka kami baka weleki mami tukina turanga usama turanga ni buke kimami kila na kalau kimami ngaraba betani ndina nomni bosa ko salo tu bikam ni melo tu baka yalo ka baka ndina binaka balem na nomni yalo tambu nomni baka tara turanga baka buliza ni mami mbula na singa binaka ni kuwa baka ndrati kimami baka ndrata na beita mata kede kawa tamate biti na singa binaka ni kuwa me kimami ngarabi kemni baka binaka me kimami mbula taka na mbula sabsaba ena singa binaka ni kuwa binaka balem turanga na mbula na zorbo nongonela binaka balebu na ngone buli usama sulaga ni bikemni binaka balebu turanga na sani tin kaba metara irati ko na tangilamba na numay non rambulo turanga na singa binaka ni kuwa irlago duruma na ndrendre ya limba kana bale ya limba kana suli tolondra ya limba kana bikame baka roto kine ni buli birna ngone na embaki bo turanga usama turanga ni baka reita kabira turanga ni ndina nomni bosa ya woni suluki mami tokare bole ko kemni e bole ko kemni bire na singa binaka ni kuwa ya o kimami ya wirna we kandra turanga kemni ni boleka ena singa binaka ni kwa ni ndina nomni bosa na baka ni kala we usibita na bikake nga ni kemni saboleka bira ni saboleka na buno biti ni saboleka bikimami baka ndina na singa binaka ni kwa na baka ni kala ena tiko ni mami banu ena tiko bira na staba na lenga na singa binaka ni kuwa binaka balem nomni na takoso binaka balem ni na baka ndete gira turanga ni kemni na singa ni mbitira sana lebira ndona nguna binaka balem na nomni loloma binaka balem turanga nomni na takoso ni mami mbula na singa binaka ni kuwa ni mami banua kimami sadingoma na sautu kana sauling lain kimami dingoma turanga na kabinaka kemni sabaka rauta turna ni mami banua na singa binaka ni kuwa kita masuna nomni tamata senga talindona ya kita masuta senga talindona ya kita mai badere dea edamuni nga tisu ya meni mami turanga ni mami bagambula ndina ndondonga. Haleluya. Kemni sa tsoba na ni tu kalau kemni na tamai tisu Kristo na ni tu bagambula. Kemni na kalau ndina na kalau alundondono na kalau ni saber ni bobi sau na kalau ni sa tau tumbu. Kemni na kalau ni sa tau mundo na matani singdindai. Kemni na non kalau na tuini tui. Kemni na turanga ni be turanga kemi to ba bini binaka na matani kuwa. Ni kuni baka tarana kalau me kemi mi baka logi be kemni na matani singdindai. Kuni baka tarai viti me baka logi be kemni na matani kuwa. Bina baka lebu turanga na matani singdindai. Kima mi kito zambora ki be kemni na kalau. Na ni mami matini tu viti na matani singdindai. Zambora ki be kemni na kalau na non rambula na presidendi. Na liuni matini tongo na kalau na matani singni kuwa. Nona mbula na kalau na nona matawu bale. Na nomuni vika divi kina nona mbula kina itabi na kalau. Kuni imbiute kina elona mengaraba na bonongo na kalau. Kimami kilani senga ni rau na itabi kuni baka dola tabwa. Ye kimami baka binaka na kalau. Ni senga talanga ni dona kain rendre ki be kimuni na matani singni kuwa. Binaba lebu na kalau nomuni na tiko rabita na nona mbula. Binaba lebu na baka tulewa mangosa. Na baka tulewa matau na kalau. Na baka tulewa me na koti kimami kina kiliwe na matani kuwa. Kimami sa thambora na non rambula, kemi thambora na kalau na non office na matani singdindai. Kemi thambora baka kina non rambula wire rando advice tiki kuya. Ena matani kuwa na kalau. O turanga me kimami liutaki. Baka binaka na kalau na nomuni weibuke na ni me kalau na matani singdindai. Kimami thambora talaki be kimuni na kalau. Na matini tuwe liutaki na ngono na kene liu na turanga na prime minister na matani singdindai.
Turanga senga ni rawa na itabi engaraba na nomni tamato ngo na kalau. Kima mi sadambor na non rambula. Kima mi tambor na kalau na non ramatu bubale. Kima mi tambor na non rambula bagayango na non rambula bagayalo na kalau. Turanga ni bagayawa kabuana tobi mate. Ena mataka ni singin dai sulit tu bi kwa na mbula binaka. Na mbula na kalau ni baka tule wa binaka. Ena mataka ni singin kuwa. Turanga dua tala na itabi bimbi baka dola tibe kwa na gona kalau. Na baka kiana baka doko takina ni mami mate ni tu na kalau. Turanga sa lako tukunga na rebu-rebu na kalau ni COVID-19. Lako tala mengo na kalau na itabi ni kiana baka doko taki obiti. Ni oti chunga ndona dhengi lamba. Kime baka viri binaka. Kime kimuni na kalau. Kuni sati kuna bea sana kedenga. Na bea kake na kalau ya ado chuko kuni lewa. Yana mataka ni singin dendai. Kime baka viri binakina. Kime kimuni na kalau ni mataka ni kuwa. Binaba lebu na non rambula. Binaba lebu na kalau na timni endia mo turanga satu lagi tigo na kalau wera ko advice taka chukuna ni mami prime minister na tosto ni kae ena bukeki no era ni mami leo ni bonua na kalau na bonua era sotaba na bagada ni dangi na kalau kime misa dambor na kalau non office na kalau na ni mami prime minister na matani singini kuwa wakaki na itabi todo sa reranga rabotiko turanga moni na bilu taki na non rambula turanga lebu na kana baga osos taka na non rambula ena ngono na kalau lebu na kai baka tatao sanga ni binaka tukuna kalau na mbula baka ilabo ikima mi baka vini binaka kibe kimuni kalau kana no muni bosa no muni kalau malang ki buru-buru na iau na kake de no muni na kalau ena mataka ni singini dai binaba lebu ni kuni ndola mana katung beto songo ena mataka ni singini kuwa kakuni na songo tale bina katung beto ndono ngami songo ena mataka ni singini kuwa binaba lebu sarna kalau mataka ni singini dai kima mi nanu matala na kalau non rambula na ministers todo ko sarna kalau era binga rabi tu na mati ni tu na kalau bilu ta ki chikuno ngono binaba lebu na be ministry todo ko sarna kalau rabi to se ki chingo na minister na kena sagai na kalau me baka ko ta ki na ni mami bonua kima mi sa bor non rambula non rabila ko yaki non rabaka tu lewana kalau na be kaira tonga na be kaira lewana be kaira kaya na kalau ena mataka ni singini dai o turanga muni takosobo tigo na mataka ni kuwa turanga muni na baka yado kati ko kina na kalau turanga me kima mina liu tagi baka mangosa baka binaka na kalau ni ko ni sabi liu tagi chiki kina na kalau kima mina kito nanu matala na kalau non rato umbula na permanent secretary sto ko sarna mataka ni singini dai turanga na ndre ni tabi rangara na numni tamata kima na kalau ko ni sakila binaka na mataka ni singini dai turanga ibunga berango lai sarna ya woni mo de na kalau na be kara baka vida kaya katiko na mataka ni singini kuwa sadambor non rambula baka ndundo sarki be kemuni yana mataka ni singini kuwa ni tarana non rambula ni bukira na kalau na mataka ni kuwa turanga mera baka tulewa baka mangosa na kalau yana baka tulewa sama be kemuni yana mataka ni singini dai ni tarana londra na kalau mera kila ni o kemuni ngani liu binaka ndondua yana baka tau to tini ngona ki me bulando ni ngona kalau binaba lebu turanga ki mami nanu mutalanga na kalau na non rambula na kalau na baka itabi tu kana be essential services to ko sara ena ni mami bonno e viti na kalau ki mami tambora ki be kemuni na kalau na tambana ni mbula na kana minister na permanent secretaries irike de sara na kalau baka itabi chiko ena kana sangai na kalau me baka voko taki chiko na me bonwa na buku di COVID-19 lako tali chiko ngona kalau na baka voko ni dengi lamba sa tambori na ministry ngona kalau tabin ren na kalau tondo baka vola tikina iki me misa baka vini ka be kemuni sanga din dona ren na kalau be kemuni na matani singni ko sanga din dona ulir bonwa lebu da ke me be kemuni na kalau ko ni sa kalau lebu nga ko kemuni na mataka ni singni ko sanga din dona kaya do baka vola kana kalau ko ni baka taratu nga na kame ado na numuni baka tulewanga ena mataka ni singni kuwa binaba lebu na kalau na tambana ni matai walu na mataka ni singni kuwa mai wana kena komanda na kalau kau to sombu ke beir na rank todo ko sarna kalau turanga na ngono ngo ko ni kilana itabi renre era baka itabi te gira chiku kina kem sa borno non rambula non ramatu bu vale na mataka ni singni kuwa so era so biu tu mai na mato sa oti na kalau na beibo nuar na kalau era deploy te gitu kina sa masula kana non rambula ni marro na non rambula na kalau na mataka ni singni kuwa e non lago tu na kalau na kena buke na nomni tamata e na bono ngo na kalau bina bole non rambula na obisa na tambani obisa na kena commissioner lago so mo na ranks todo ko saro sa borno non rambula kena marro itu na ni mamimbula na leo ni mateni tu eviti na kalau binaba lebu na kalau na tamada ngo na kalau binaba lebu na nomni na beso tabiti ko kina nomni na bebu ke chiko na non rambula na be ngo na todo ko sar na kalau masula katala na kalau na non rambula na kalau na corrections
na Department ni Corrections na kalau na mata ni sendindai non rambula na commissioner ki tu sa tambor ki ve kemuni ve bakaso mutala ki na be ranks todo sara na itabi na kalau ko ni be kadi ki na be na kalau na kena baka zoko ta ki endo na yalo na kalau na mata ni kuwa sa masu turanga na mata ni kuwa no muni be so tabi na kalau na non rambula ena mata ni sendindai turanga me hago chiko na no muni baka tulewa ena bunoni daga kongo na kalau na mata ni sini kuwa kemina no mutala na non ra bula na kalau na bokumbuka na mata ni kuwa na department ni bokumbuka na mata ni sini kuwa au sa masula na kalau na kana board lago so buber na lewe ni mata daga na kalau na liu ni tambano ngo na kalau tabi ndre na kalau rando bokai tabi tegiri kina lebu na ngauna na kalau na non rai tabi ke memi sangani do raida siki memi kilana kalau ya kemuni na kalau sangani do na kaya buni tegi be kemuni na matani kuwa na lebu na non rambula na kalau na matani singni dai na lebu na nomuni na beso tabi tiku na non rambula ena matani singni kuwa turanga ke tu na numo talanga na kalau na NDMO na kalau na kena baka ko tagi chiku na kalau wana kena liu ena matani singni dai turanga beirna ministers talanga era chiku kina na kalau ena matani kuwa na be bonua turanga lala taki mena ya do kina na be baka taki turanga kimuni kila na be kai tu be kimame na ngono go na kalau turanga kimuni kila na daba tu be viti na daba sengani tu na kalau turanga kimemi sa vambor gi be kimuni turanga na sasanga ngo na kena baka taki na be mbula baka ndundu na ni memi matani tu sa ni memi masu na kalau moni na tatara kina na kalau na mata ni sing dai ke me na numa na kalau we re rabinga rabi chungo mai bono lebu mai mbua na kalau we ra kau to somu sarai ngo ya sawa na kalau we ra levinga rabi sarai ngo na ya tulau na kalau lo mai viti kandabu na kalau sa bor non rambula ba ndua na bono na ya do kina na linga ni ndemo na mata ni kuwa au sa masu na kalau moni na be toko ni moni na be buke na kalau mena ya do na kalau na sasanga ngo turanga mena baka doko tagi na mbula na kalau mera lesunga ki be kemuni ena baka tau te tini ngono ngo bina ba lebu na kalau na matini tu go viti na kalau ni baka bulidi ki mami tu na kalau ni kimi na kila na kalau me kila go viti ni se kemuni ngana kalau ga senga talendua o turanga muni na bosa bina ka tagi tu ngakina ki mami mastu ngana da muni chisu na baka mbula amen chisu. Father, I commit all denomination in Fiji this wonderful morning. We commit the lives of the General Superintendent, Father, their dear wives, mighty God. We commit the senior pastors, their dear wives, Father, the pastors and their dear wives, mighty God. We commit all the churches unto your mighty hand this wonderful morning. We commit the Methodist Church of Fiji and the Catholic Church of Fiji, Father, and all the congregations. We commit the SDA, Father, to your mighty hand, mighty God. We commit, Father, all the Pentecostal movement, the AOG, mighty God, Father, the CMFI, all the Kingdom Ambassadors, mighty God, all the Pentecostal movements, New Methodist Christian Fellowship, Apostles, Father, we commit unto your mighty hand, Father. All Nations Christian Fellowship, we commit unto your mighty hand, Father, this wonderful morning. Father, we believe that the church is the body of Christ. We believe, Father, that we are called in this time, mighty God, Father. We believe, Father, that your word declares, Father, in 2 Chronicles 7, 13, 14, 15, Father, that he who is called by your name, Father, shall humble themselves, shall pray, shall seek your face, Father, shall turn away from their wicked ways, and you will hear their prayers from heaven, Father. You shall forgive them, Father, and you shall heal their land. Mighty God, the key of the healing of this land, Father, does not rest on the politicians, does not rest on the individual people, rest on the people who are called by your name, Father. We believe, Father, that we are the instruments of your peace, Father. We are here, Father, not because of our own purpose, not because of our own will. We are here, Father, because of your will, because of your divine purpose, Father. And we commit all the Christian churches and all the Christians in Fiji in this very moment, this very time, Father. We call it the last days, mighty God, Father. We pray over our people. We pray of all the Christians, Father. Every disfections, Father. Every dissections, mighty God, Father. Every spirit that is not according to your will, Father. Every division, mighty God, Father. Every spirit of competition, we come against it in the mighty name of Jesus. This wonderful morning, Father. We bind, we uproot, we arrest, we annihilate of the works of the evil one in the mighty name of Jesus. This wonderful morning, Father. Father, we believe, Father, that you are calling us in the last days, mighty God, to be instruments of peace, Father. To be the carrier of the gospel, Father. To be
be soul winners, mighty God, Father, so that we can win souls to Jesus at any cost. We believe, mighty God, Father, that we are your instruments, mighty God, Father, and we cannot move properly and we cannot do our properly, Father, if our works, if our life is not according to your word and not according to your purpose, Father. And as I commit our lives unto your mighty and this wonderful morning, Father, our prayer lives, mighty God, Father, our life of commitment, our fasting, Father, I pray, Father, as the world goes into party mode, as the world go into Christmas mode, as the world go into eating mode, Father, I pray that your children, Father, in go into heaven's mode, mighty God, will go into prayer mode, will go into fasting mode, will go into the mode, Father, to prepare this into the 2021. I pray in the mighty name of Jesus, Father, you'll shake the heavenlies of this place, Father. You'll shake the heavenly realm of this place, mighty God, in another new dimension, in another new way, Father, because we believe, mighty God, Father, that you will work miraculously in our lives, in your nation, mighty God. I commit, Father, all the children of God who are praying today, wherever they are, whatever they are doing, maybe in their closet, maybe in their prayer room, Father, maybe in the walls of the house, maybe, Father, in mountains, mighty God. I pray that you'll give them you'll birth in them, Father, the burden to pray over the nation, the burden to stand in the gap, the burden, Father, to stand in the midst of the people, mighty God, Father, this wonderful name, to cry over the nation, to cry over the people, to live the lives of our young people to you, mighty God, to live the lives of our people unto you, Father. Because we believe there's no other way, Father. We believe there's no other truth. We believe there's no other source of life, mighty God. It's only in you, Jesus, this wonderful morning. As we pray in the studio today, Father, we pray over churches. We pray over young people. We pray over youth groups. We pray over pastors. We pray over their lives, mighty God, Father. Spiritual level, that you lift it up to another dimension, to another level, Father, of hunger, of seeking your face, Father. Because we believe, mighty God, that you are the solution to everything that we go through. You are the answer to all the questions that you have, Father. You are the hope of all the nations and of the people, mighty God. You are the light where there's darkness, Father. You are the only way, mighty God, this wonderful morning. As we commit these lives unto your mighty and Father, the Christian churches, all the believers, Father, all the brothers and sisters in Christ, Father, let them rise up to another new level. Let them rise up into another new level of prayer, Father, as we continuously commit this land, continuously commit, Father, the leadership of the church and the Vanua and the nation unto your mighty and Father, as we believe, Father, that this land will be safe under your mighty hand, Father. The hand that is never too short to reach us, the ear that is never too dull to hear our praise. This wonderful one. Oh Lord, forgive us from our sins, Lord. Forgive us if we may have turned away from you, Father. Forgive us, Lord, if maybe our prayer level has gone down, Father. We pray, Father, you'll wake us up, Father, with a spiritual awakening, mighty God, that the time is short, mighty God, that we need to stand in the gap in the mighty name of Jesus, this wonderful morning. Father, we pray this prayer in faith, believing that you'll work miraculously, mighty God, that you will never fail us. As your word declares for this, in Numbers 23:19, you are not a man to lie, not a son of man to change your mind. Whatever you said, Father, it shall come to pass. Whatever you have promised, it shall be fulfilled. We pray in no other name, but in the mighty, glorious, matchless name of our Lord Jesus. And everyone say, Amen, and amen, and amen. We welcome you again this wonderful morning. If you're just logging in, if you're just watching us this wonderful morning, we welcome you again in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And we are repeating the landline number, 3317-199. And you can text through your Vodafone, 927-4877. And digital number 724-3909. As we start to receive calls now, and start praying for text messages this wonderful morning. Senior Pastor Rabulo, we have two messages here for you to pray for. Number one is Aliveretti. He has a fever and his breath is a little bit faster. So that's the first topic for you, Aliveretti. And the second one is Petro. He's feeling there's a lot of curse and words of anger that has been on his life. Praise the Lord. Aliveretti, ko tuko na katakata to tolo tuko na noni dengu. Petro, e bakela tuko na bosa mini muri ko tuko na dundu. Ena matakani ko tutoro mandanga ndona ngiri. Ena matakani sikeni kwa.
Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Amen. Ove kere ova vina kabiche mdo na talanga ke na vi masulaki wana singa warwai Amen. na masulaki na ndo ngone lewa na oche tol na mava ona na yalitu anga lakutuma na singa moniki neto vale. Amen. Ova vina kabiche mdo na talanga ke na vi masulaki. Praise the Lord. Praise the Lord. Talanga tu talanga Alpha. Praise the Lord. Nakapakali. Amen. Santo no talas. Rongaya magkinto na masipar binak. So tamang nakabali buturangan na giri lagot ko na mataka binakani ko kito ba binibina ka bikem ni turangan na bika nga kem ni rundi takaba kito ba binibina ka taga turangan ni kem ni kalundu taga man kem ni na kalundu bi barutai kem ni na kalundu bi bakurumbu ita ken singa binakani ko nakabali buturangan na bika kem ni baga dor turangan ba na maraming giri ti kumain na mataka binakani ko kito ba binibina ka taga turangan no mninga na yal lingasi no mninga na yal lingone seng serangan indo na kay ndendre bi kem ni na mataka binakani ko mani ba dawa turangan na bi situation kem mlago di ruma sing ni indo na kay ndendre bi kem ni mataka binakani ko kito masu ni baga binibina ka turangan be kale turangan kem ni da kabe no mbula giri ti ko may na mataga binakani ko baga ndinen dina ti ko viti turangan no ni da ka mana baga ndinen dina ta tuir na sar ti ko may ni sing do na kay ndendre bi kem ni nakabale bu turangan no ni takos no mbula binakabale no ni takos turangan mbula ni lubiana ena mataga binakani ko no sale sutal may kito sa baga binibina ka bi kem ni ena mataga binakani ko binakabale bu turangan na runa text ro text ta ti ko may na mataga binakani ko na mbula elbreti Tari ko tiko na kata-kata ni yango tatutugu tiko na idengo na singa binakani ko sama sula kana nambula bono zabe ndambi kina bono zabe tiko kina ena singa binakani ko membure ndala na dona ngeti bana sama turanga dhunruba turanga tangu tuwa turanga na mate ya turanga kana kata-kata ni yango na singa binakani ko fiva zaba ya tiko yango na singa binakani ko no sa tangu tuwa na ko mana ni adam ni turanga tisu ninga imbarumbia turanga no nambula nom ni nrasa saba membure ndala na dona ngeti bana no ngada turanga mena nom ena ko mana ngani adam ni turanga tisu nakabale turanga na mbuli petero turanga sombe kana kaya na numa ko turanga ni kaste gitu na mbula sona kaya bos mini mintek ena singa binakani ko turanga kem ni mbuli no mbula kem ni kele ko turanga no ndabo sombu no tiko dake vivo no ela ko kem ni kala turanga kem ni nomni na numa ni mami mbula meki mami binaka senga bondo ni da turanga sa tangu tuwa turanga ta kosu turanga na singa binakani ko ena bos mini ena nga saudanga so windi vi batu ngingidi mai no mbula vi ka turanga bos tekino no mbula ena singa binakani ko so yangona se meke bula bononga zabe la ko mikina turanga kutondo numa no lenga kutanga me vikem ni turanga betre kem ni na buni mbula ena singa binakani ko kito masu na singa binakani ko to ni ko kito baka bini binaka ta turanga ngiri kito baka bini binaka ta na text kito sa ngoma ngani masu ke turanga ngani text betre ngiri na singa binakani ko ena ko mana ngani adam ni turanga tisu betre kito bambo na singa binakani ko ne kem ni ngana sala kem ni ngana buni ndina kem ni na buni mbula ena mataka binakani ko baka suka tal tiko na langi na der na tokai me no muniti ngana mataka binakani ko masu se ngana tani adam ni ngati su ya da minito turanga ni to bambula ndina ndonga Amen. Dalasi dolati application to microfinance about the business. That's the first item of prayer. Second item of prayer, this gentleman or lady has leukemia and is in pain ward now because of that sickness. Matinga ni masu application na microfinance berat dan business ken karua don endo duritu ngo in a pain ward. To leukemia chiko na buguni to mate. Musul kira matanga ko talgas. Coba na nito kalau ke to baka binibina ka tali tiki biki mni na matani singin dai. Baka binibina ka tiki chiku na kalau na mula bina ko ni sule tiki biki mami. Na matani kuwa. Ki mami thambora ki biki mni na kalau na text tiki chiku mai na matani singin dai na kene matai na kalau na application na kalau ni microfinance. Lebu talembeka na nomuni tamata na kalau randambi chiku na bunu randambi kina. Tara chiku beka na screen dango nungo. Endo bata tali chiku beka na lengera senga ngande raso tawo chiku na kalau no non application. Turanga na application ni microfinance na matani kuwa. Kena be matangali application tale na matani singin dai. Sa thambora ki biki mni na matani kuwa. Meba kanganan dina ni nomuni bossa na kalau na matani singin dai. Kemni na kalau ko ni nondola katumba na matani singin kuwa. Ya na katumba ko ni ndola ba na senga talanga nindo e songa tarao. Matani singin dai. Turangan na window of opportunity ngo kemem sa thambora ki biki mni. Turanga be rana nomuni tamate ra baga mbauti ke muni tiku mai. Era buno era ndambi tiku kina na matani singin kuwa. Turanga ni sulia be rana kalau. Na non ranga ngandre na kalau na matani singin dai.
Mena yado na kai rasanga na kalo. Na application veira na tamata era na lei proses taka. Nomuni vose ka na yalo ningasi na lingone nomuni talanga na matani singni dai. Binaba leu na kalo na nomuni na bagado ka. Binaba leu ni na dingo mana kalo. Na favor sa mai veke muni. Ena mataka ni singni kuwa. O binaba leu talana nomuni tamata na kalo. Ndabo tsiko vivali ni bula. Ena ngono na kalo. Turanga kima mi baga binaka. Nona text na kalo e thuruma ena mataka ni singni kuwa. Nanu bitali tsinga baka ki no ira talanga randa mo tsiki bula. So e baka nana nutu bega veke muni ena matani singni dai. Turanga ki to sa vambora non rambula baka ndo gi veke muni. Ena matani kuwa. Nomuni tamata ngona kalo. Tau wilu ki miati ko me baka uni sakila ena matani kuwa. Dabo tsiko na kalo ena mosi. Ena matani singni dai. Turanga ki to sa masu ena baka mboti ke muni. Nomuni vose ka ke de ki me mi kere ena da muni ko ni baka dora. Ena matani singni kuwa. Turanga ki to sa tu ena nomuni ko ena da muni. Ena matani singni kuwa. Ki to sa tu sangata na mate ongo ena da chisu. Ena matani singni kuwa. Ki to sa voda thaburaka baka toya ngataka. Ena matani kuwa sereki wana mbula binaka. Turanga na matani singni kuwa mena wakila na mbula sama i veke muni ena matani kuwa. O muni na rokovi kanto kai. Ki to thubuka masu na muni nga chisu na iwa mbula. Amen. 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 We take this time to welcome again those who are with us just logging live today in the mighty name of our Lord Jesus as we receive a call on queue now. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Yes. Hello. Yeah, speak up. We are listening. Ere mo masibai. Go ngirisia ni tebiuni. Ere mo masibai na mate tebiuti. Tumuliza matishuka. Mate na mniru. Ere na mniru. Wambo tamana kaloikeri kitu sana masweni ke. Pangambo tamana kaloikeri. Matakasa. So tamang sulaga ni bikem ni turangan ang giri MaiTV ni na singa binaka ni ko. Wambo ta turangan ni kem ni turangan singdo na kain dendre bikem ni. Dinikin nom ni bosa daga rulo sa bukan dua. Iwene ado ko yando sa masuta na dei tioba na mbula. Nagabale bu turangan singa binaka ni ko. Kauti ko may nangangandre ngo MaiTV ni sara turangan. Bagam ta ko turangan sa singa na keni wali bibu ni wai. Singa na keni wali banando tala tamata. Keni wali tondo ngau kem ni na singa binaka ni ko. Batani singin do na kain dendre bikem ni na mataka binaka ni ko. Wanu ada bengiri tu ko may kina na turangan ko. May buren dalana do nang geting na bana. Wanu ada be tu daga tu kina na singa binaka ni kuwa mena bakila turanga nom ni mbuka wanga mena bakila turanga nom ni lumu mena bakila turanga nom ni daga mana na singa binaka ni kuwa mena kabale turanga na zamni turanga chisu na singa binaka ni kuwa mena mbula na bono zabe tumekina na singa ni kuwa na mbula nga ena ya tondonga ni zamni turanga chisu na mataka binaka ni kuwa mena kabale turanga ni ndina nom ni bosa donga ni ya sol melo malangi kiburo me rau kina na mbula ya zamni tondonga chisu na singa binaka ni kuwa kita utangu tumo talanga turanga na zaga ni buni za na singa binaka ni kuwa mate dala mate ni tumbunin ra mate da nga tobo na turanga ngo na singa binaka ni kuwa ke mate baga tani se mate baga balimbula kito sa tangu tuba na ko kwa mana ni da chisu na mataka binaka ni kuwa kito sa nduri tanga na singa binaka ni kuwa kito zingoma na mbula na ko kwa mana ni da turanga chisu kito receive tanga na restoration ke na deliverance na mbula na turanga ngirtu MaiTV ni na mataka binaka ni kuwa baga binaka tinga kina na zamni kito masanga na tani zamni nga chisu ya zamni to turanga baga mbula ndina ndondonga. Amen. Talaga si mbiu rotu kana matini mbochungo mika tobi mboti kana tambana tevita tobi mboti kana ndomo na imawi mika mboti kana tambana o tevita mboti kana ndomo na imawi sura gara madanga bikentoni kwa Choba na nito kalau kito da bori rau na biwe kani ro tobi mboti kana matani sigini dai na bulo da banga na kalau ro ro ti kumikina ena matani sigini dai kito sa borna non rombula mika ke tevita na matani sigini dai turanga dua ngana mati tobi rochu kuna kalau na ro tobi mbo ena matani sigini dai kito ba vini vina na kalau ke muni na kalau ni ambuli kimami atau do ko na kalau ena matani sigini dai kimami ba vini vina na kalau ke muni ko ni rauni ba to do ko te kimami tale ena matani kuwa da ba le una non rombula na kalau na buno da banga e ro ro ti kuma kina na matani sigini dai turanga ke to sando ba ten uno go na kalau kito sa tu sangata na kalau kito sa vauda ka thaburaga levi na wakatu ni mate ngo na koko ne da muni chisu ena mataka ni singdi dai kito sa baga rota na lewe na vidiko na yango ni tamata na kalo e tobi mati tigongo na non ro mula na tamata ngo na da chisu mero mbula na da chisu na matani kuwa turanga kito sa
Waka tiki takalei na mate tobi rautu kungo ene ada I chisu ena matani kua. Nanu mitale tsunga na kalau nanon rambula nanum ni tamata. Era barro tiku mai tobi ritale tsunga benga na mategeli matengo. Ene ada I chisu turanga ke tu sa boga na matengo dhabure laibi. E baka toa nga taki na koko ni ada I chisu. Turanga ke tu sa sereka na mbula bina ka berau na nanum ni tamata na mataka ni sigin dai. Merau na bakila na kalau ni mbula sa bundo nga mai bike muni ena matani ko. Bina bale usar na nom ni loloma ke tu masu na dam ni chisu na mbula. Amen, 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 amen. Barangan itu musula katu kuna ulutanga taraba. Vipa na numito vi na numito ngani ber na toni bengarabe ra tungora mai mbua, mai sawa, lo mai viti, bena ya tule we dake mai kandabu. Sabanu ni bena katungani na yauni masungo, na buni bengarabe tu kuna ndai tu na bitu saki. Asakani rara tu na buni bengarabe le bundu bengarabe tu kina. Abanu ni bena katungani tambani masungo na miracles diapan. Tabi ni bengarabe ni kuwa. Ni na tosu bena katu na bingarabi ndo tosu na bingarabi mai keri kimsa bingarabi tigo nuko na masu ndo bata tigo ni kalunga na tosu na bagadoka na kalunga ndo mbasi gani uti bana bongi bana sigan lomani bulu sembera ngani ber na kalunga kambal na ndanga ni bula damdal godruma kito banu ni tigo na bioka ni kito tigo nuko na studio ni kalunga kito mosu tigo ike kaluta na mbasi kito ikeri na bo ndu ngani bingarabi tigo kina embele bitu ngana kalu ena sigani kwa tanga se tanga se rabulo le kabitunga kaulunga ni ulutanga tungo ifre me budi tugona bana Thomas ya mabo tugona bana mawi ifre me budi tugona yabana Thomas ya mabo tugona yabana mawi karimo sule ramada kabikendo tu na matakani kwa Coba tamangu masulaka ini bikem na runa teks na singa binakani kuwa masulaka na buli tebita turanga budi tugona yabana kemni turanga na kaluni be yasana tin kabana singa binakani kuwa na be yasana kedenga turanga ni tukina sing dona banu turanga ni sing tukina na mataka binakani kuwa banu adabanga turanga itiko mekeno tebita eno singa binakani kuwa kemni talanga ni tiko batiko eno mataka binakani kuwa turanga sama masulaka na nambula na singa binakani kuwa masulaka na yabana na singa binakani kuwa tangutu turanga na mate bude na kuwa mana ni adamni turanga chisu eno mataka binakani kuwa turanga sama turanga ko talebi turanga na bude na be wai nganga turanga itiko la bana na singa binakani kuwa na nana na be kai bagabuna na singa binakani kuwa se mate daba turanga sama itiko kina se manu daba turanga kita usa tangutuba ena kuwa mana ni adamni turanga chisu ena mataka binakani kuwa binakabale butalanga na mbuli frame ena mataka binakani kuwa masulaka ni bikem ni maboti ko na yabana mawi ena mataka binakani kuwa sama turanga ngai bibuke turanga no nambula bibuke turanga ni yabana mawi ena mataka binakani kuwa wakambauta turanga ni singdo na kai ndendre bikem ni na mataka binakani kuwa wakamabota ka turanga na lewe na sui na bibiko masela turanga mena yabala tale mena bagandina dina tenga me bagandina dina tegitunga ni oke muninga sai ke muninga ena mataka binakani kuwa turanga senga ni koko ni tamata senga ni klani tamata senga ni nganga ni tamata elo muninga na elo tambu turanga zaga na singa binakani kuwa kita bagambota na nomni tamata ni dina nomni bos kemi sangi sira nomni nglosi meradang ira nomni tal meram buka wanga ya turanga ni ngi bagal rumah turanga non rombula na singa binakani kuwa wala da berundambi kena mero wakila turanga ni lomalangi etiko wat kira na mataka binakani kuwa kita sadingoma turanga na tekseru na singa binakani kuwa dingoma na ngangani masu na singa binakani kuwa sangat alindo na yada zamninga chisu ya dominito turanga ni to bagambula ndina ndondonga amen talzanga se Maria mabotu kuna sangani mawi tobi luki medal tunga ana wabarauti kuna nonoduru ena tambani no bisa etabua Maria mabotu kuna sangani mawi tobi luki medal tunga ana wabarauti kuna nonoduru kina tambani no bisa etabua masulga ramanda kabiken tu na matakani kwa kemni sa coba na nito kalau kito masulaka na mula ni Maria na matani singitindai maboti kuna yabana na kalau me bakako ni sakila tobi luki me talecunga na matani singitindai turanga kito sadambora gibi kemuni na nona lenga todo ko sare na matani singitindai turanga kito kilani o ko sa sangambula tikumai lakon donu talecunga me be kemuni na matani singitindai turanga kito sadambora na non mbula kebe kemuni na matani singitikuwa kito sa masu na kalau na matani singitindai turanga na mate ka tobi ko echiko turanga mabota lecunga na kalau kerebe ibu ke chukuna nomni tamata na matani singitindai kito sa dambora gibi kemuni na matani ko kito sa masu na kalau ena koko ngani adamuni chisu na yada kasambera bakandunin ruka sembobi sau ena ndona ngauna binabagalebu na kalau na bibagambulai turanga kito sa bauda na mate tobi ko echiko ena koko ni adamuni chisu na mate ngone leukemia ena yada chisu kito sa bagarotiko biutala ngor la ole mekina sengani ndono mutiki ne keri binabagalebu na kalau na maboa tobo chukuna sangana na kalau binabagalebu na bibagambulai thank you for your healing Lord
Bina ba lebu na kalau ni na mbula o maria na kalau na matanga ni kua. Ena yava ngai chisu ena matanga ni singini dai. Bina ba lebu na kalau na buliana na kalau. Waro mena lesu chiko ena vaka baka obisa na kalau ena matanga ni singini dai. Kito buka bina katanga na mbula. Bina ba lebu na non ranga ngandre kede tu na ngone leo na kalau. Ena ngono go mera vaka. Bina ba lebu na biba kalau ngatataki. Bina ba lebu na kalau na katum boko ni dolaba na non mbula. Turanga bina ba lebu na vaka ena lago ini kina na kalau. Sa masu turanga na matanga ni singini dai. Ni ko ni na buke ko mena kalau mena dure ni na bonongo mena le fit binaka na kalau. Ena matanga ni singini dai. Bina ba lebu ni na le wiki le binaka. Bina ba lebu ni ko ni na dolaba na bi katum na kalau. Mena rawata na kalau na vaka go na kalau. O moni na rokobi kan do kaindondo ngakina. Kito thubu ka masu na muni chisu na ibangambula. Amen. Donga no lutanga chikongo na tobana mo mosula ka bikin to mere mena kasi buke mustu kuna uluna new me ando tala indendre ando ngongole tatal singa bakalebu mere mena kasi ando buke mustu kuna uluna new me ando tala indendre do ngongole tatal singa bakalebu todo so mena masunikua turanga mosula kana klobi kemini tamangu nambule ni mere mena kasi ndo buke mustu kuna uluna ni mami klo turanga umasu na kokoni adamuni chisu ni na besuka ta mo na limosi ni ulu na le limosi turanga me baka tiki me na ulu imere kokoni de chisu and matakani ko Father I pray in the mighty name of Jesus Lord and I bind and I arrest and annihilate Father every spirit of headache in the mighty name of Jesus this wonderful morning Father I pray Father over our life mighty God from the top of it to the soles of our feet cover seal decree the blood of Jesus open above our lives Father in the mighty name of Jesus I decree and I declare complete healing in Mary's life from Nakasi in the mighty name of Jesus in the wonderful name of Jesus I also pray Father for new mayor this wonderful morning do ngungwela da baglebo new mayor turanga talindendre baglebo masula katama kunel ni talindendre da wibo butege na kokone de chisu manambuli new mayor elo ni ngungwela elo ni sakani no manaka elo ni sakani ndei sakani kasawi konaka vesuke na kokone de chisu talaragele na kokone de chisu na matakani ko masu tamangu bakasukame no na bakasama me matata me makare turana bakasama ni new mayor na matakani ko turanga ndetu nelo ni bosa muri na elo ni bosa mini kabaka tuna bosani dhunre na nona mbula kautamai na yalo wai kautamai na melo sakani ndei turanga na koko mana ne damoni chisu tamango kadiba na yalo inume bi kamuni chowa ena matakani ko kamini na tubana kamini na maroroya kamini na tubana kamini na totaka kamini na tutaka na nona mbula ena matakani ko masuna ni mami kalo kana muni bosana terme rasul gadio tini gandua nomini na numa bi kema mi binaka sanida Father your plans for us is for prosperity and not calamity and I pray and I receive Father Jeremiah 29:11 over numerous life this wonderful morning, Father. Wherever he is this wonderful morning, Father, I pray that your supernatural will over his life, Father, will change the way he lives, the way he thinks, Father. That when he rises up, mighty God, that he'll stand up one day and declare, the God of the heavens, the God of the universe, the God Jehovah, he is a miracle working God. And he's the God that can heal any sickness, regardless, in the mighty name of Jesus, this wonderful morning. Father, we commit Numa's life and Mary's life unto your mighty and Father. We receive healing, total healing, in the name of Jesus, for your glory and for your honor. We pray in no other name, but in the mighty, glorious, matchless name of our Lord Jesus. And everyone say, amen and amen and amen. Just give a mighty hand clap to the Lord. This wonderful morning, we thank the Lord for this wonderful time as we commit topics of prayer unto the mighty hands of our Lord this wonderful morning. We are those of us who are just logging in or watching us or joining us now. Remember the number to call. Line is 3317-199. Vodafone, you can call and text 927-4877 or Digicel platform 724-3909. You can call us, you can text us, and feel free to share whatever topics that you need for us to pray for. And if you don't have any credit there, whatever topics that we pray for and is relevant to you, you can touch the screen and believe with us. And we believe that whatever topics that we pray for, the God that we pray for over here is over there. He's omnipotent, he's omnipresent. That means he's everywhere, anywhere. And he can heal us, he can heal you, he can heal everyone, whoever believes in him this wonderful morning. Let's go to our next topic of prayer. Ilesa, evusuki vole na musi nindaku. Ndona marama ingiri tukumengo se turanga, na watingo etobi matinisuka. Rona ulutanga tingo, Ilesa evusuki vole na musi nindaku. Talangase,
na watingo e tobiko tukana matini suka. One is a backache and another one is diabetes. Let's commit it to the Lord this wonderful morning. Siya tamang nakabaliw na mataka binakanikuwa binakabaliw na runa text turang ay wili tigo bigitaw na singa binakanikuwa ng bulni lesa. Algodro mati ko na musni ndak ko na singa binakanikuwa. Masulaga ni bikem ni na ng bulan na singa binakanikuwa. Banwa da benta boboli kina sa masulaga ni bikem ni turang ni kem ni nga na bunim bula na singa binakanikuwa. Sing talindo na ka turang ay kemirunika na singa binakanikuwa turang o kem ni nga na bunim bula na mataka binakanikuwa. Binakabaliw turang na ni bibakang bulay turang na ng bulo ilesa na singa binakanikuwa. Sama turang na bikay bi suka turang na ngone na singa binakanikuwa. Bikay bi suki mai turang nona baka nana nona baka sama na ngona na singa binakanikuwa na ndakuna na masel na bibiko turang na bibano enrondo kina na ndra turang na singa binakanikuwa. Ya sona bano turang mai tamoy turang usama turang ningai baka malumuta kay na singa binakanikuwa. Bina sona masel sama ikukua ningai baka malumuta kay na singa binakanikuwa. Bano turang sama itawo kina ndra ningai baka ndroya ya na mataga binakanikuwa turang betino kemninga nimbuli kimami ya na singa binakanikuwa ningai takosuno na mbula kito sa ngoma turang na mataga binakanikuwa na mbula binaka na ilesa na singa binakanikuwa kito sa mas turang na singa binakanikuwa kito sa ngatalingay baka titinga taka na singa binakanikuwa turang ni kemni sigrawa kemni rawat na kakedenga na singa binakanikuwa na kaindende bana tamate roro tundo bikemni na mataga binakanikuwa masula katalanga ni bikemni turang na marama turang indigir text ko may na mataga binakanikuwa text ta ko bakan may na wotina turang ito bi diabetes na singa binakanikuwa matini suka sa masula ka ni bikemni turang na singa binakanikuwa we buke turang na mbula turanga ni rona bi wotini na singa binakanikuwa matini suka itiko yang na singa binakanikuwa kemni na kalau lebu kemni na kalau kokoa kemni na kalau nganga turanga na singa binakanikuwa no muni turanga lo malaing tutu baka turanga lo malaing tutu neba muni buru-buru turanga na singa binakanikuwa mekila na singa binakanikuwa na buno ndambi tiko mekina na turanga na biotini na singa binakanikuwa ni kemni turanga ni na zobe no mbula turanga zuruma turanga na singa binakanikuwa na vi masela na bibiko turanga na ndra turanga na singa binakanikuwa na vika turanga na suka sa tiko yang na turanga samas turanga na matela ba turanga mena woizala na kokwa mana ni zamu turanga tisu na mataga binakanikuwa samas talanga na mataga binakanikuwa ningai silta ka turanga no mbula na nomni nrasam sba na singa binakanikuwa tango tubina matia na kokwa mana ni zamu turanga tisu kito sa ngoma na bagambauta kito sa ngoma na ngangani masu na texero na singa binakanikuwa na kokwa mana ngani ya zamu turanga tisu kito masu sanga na tani zamu nga tisu ya zamu ni turanga bagambula ndina ndondonga Amen. 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 Ulu tanga tara pangatalanga se dua tobi milestroke kena asthma induanga. Praise the Lord. Milestroke kena asthma. Filomena kene karua e wawa madalo tiko na interview baleta no daka. Praise the Lord. Ndo kene matai milestroke kena asthma kene koro ndo bangara daka tuka dano Filomena. Tu dambora manda wana kalona matakani kwa. Hallelujah. Kito dambora ki wiki muni choba na nito kalau nangangande ni numni tamate tubi mate chuga na matani singini dai. Turanga kimni sarongo do china kalau na mate tubi ko chuga na matani singini dai. Kimami mungana ngona kimami do reda dai kana mate. Ena kena rongo ena kena wada na kalau ni satu wiro teso. Yana matani singini dai na kalau kito kau tamai ki wiki muni na kalau ni kalau na tui na kalau ni sambera bagandua di besau ena do na ngona na matani singini dai. Turanga ki tau sadambor na kalona numni tamata. Tobi mati tiko turanga na matanga ni singin dai. Turanga duin na mati tobi ko itu. Dua ngana tamata na kaloi levu na mati tobu tu na ngona. Turanga ki tau sa lau mai iwi kemuni na matanga ni singin dai. Na kalunga ko ni ambulia na yango ngo na kalu. Ena matanga ni singin dai. Ki tau sadambor na nonambula ki iwi kemuni. Ena matanga ni singin kuwa. O turanga ki tau sa masu ena matanga ni kuwa. Ena dina ngani nomuni bosa. Ena kau ngani ada muni chisu. Ena matanga ni singin kuwa. Ki tau sa masu. O turanga mai na burendala na meado sara kina ngeti ni abana. Ki tau sa umbi ko ena nomuni nrai na matanga ni singin dai. Turanga usa vouda na mate tobi ko ichiko. Turanga na matanga ni singin dai na kau ena da muni chisu. Ki tau sa bagarota na vidiko, na lewe, na ndra, na sui. Ena matanga ni singin kuwa. Ronga da mabinaka. Ena kau ni ada ichisu. Mera tuwando nutale. Ena matanga ni singin dai. O turanga na vei, lewe na vidiko era sa. Tobi mate ni rana bagambulai mera bagabui. Ena matanga ni singin dai. Kuni na suli ebi ko ena kalau. Endo na vidiko bo, endo na lewe bo na kalau. Ena matanga ni singin kuwa. Mena kila na nomuni tamata. Kemuni na kalau kuni sambula, kuni daga mana tikunga ena matanga ni singin kuwa. Binaba lewe sara turanga na vei bagambulai ena matanga ni singin kuwa. Kito sa sereka bo anam bula ena matanga ni singin dai. O binaba lewe talanga na nomuni banda na kalau wawa interview chuka na matanga ni singin dai. Binaba lewe na kalau na
na ve kai na bagai dori kina na kena processes na kalau na bagai lebu na kena madala na mataka ni singin dai kemuni na kalau kuni sale subo tu me na be nona be singin mataka na bagai lebu na kalau na ve ka kuni sa bagai rota ka tukina nona mbula na bagai lebu na nona kau tamana mi be kemuni na kalau na nona ngandre ena mataka ni singin dai kitu sa masu na kalau muni na bagai dor saranga me bakana nona ngandre ena mataka ni singin dai me baka saranga nona bagai bauti kemuni na mataka ni singin ko kitu sa masu na kalau na muni feiba mena muri ko ya na matang ni singini dai mena kilana kalo ni kake venga ya do tu buru go ko ni lewana kalo na matang ni singini ko bina ba lebu na no kalo na no ni feiba bina ba lebu ni na ya do na bi kai ngandri kini bi ko ni na matang ni ko o muni na rakobi kan do kai ngakina ki mami sa do ba masu na ni chisu ne ba mula many amen chochi budi tu kona bana budi tu kona ya ba tangani ka sabale sumi balimbula Sailosi e bangara daga tiko kina na nambula bagalo. Chochi e budi tu na e bagatangan sabosque tu me balimbula ke sailosi e bangara tu na daga bina katela me mosule na nambula bagalo. Tambara matanga bona kaloni ko. Coba tamango masulakan ni bikem ni turangan na runa teks na mataka binakani ko masulakan ni bikem ni nambula ni chochi. Nakabale buturangan na nambula turang sama itu kong boleh bale na singa binakani kuwa budi itu kong beka turangan na singa binakani kuwa na ya bakatangani turang sama masulakan ni bikem ni turang ena singa binakani kuwa na be ulutanga turang era dongiri ta kamay teks ta kamay turang ni rabagam bauta tunga na turang ni singin dona kay indendre bikem ni turang wono may zabi kina tamata kem ni tiga buki na turang na kay indendre ban tamata kem ni runi bakay dora na daga mana turang ay singni indendre bikem ni na mataka binakani kuwa bete nomni turang nomni na yango ngo turang na yango ngel ngo turang nomni nakabale na buno ndabo boli may kina turang choche na mataka binakani kuwa sama sulaga na nambula turanga memburin dalana do ngeti ne bana masulaga ni bikem ni turanga masela yana yango yana singa binakani kuwa ni duruma turanga na singa binakani kuwa mena vakila ko turanga ndona kata turanga vakila na mataka binakani kuwa na duruma na nambula turanga na duruma na buno ndabu tukina ena singa binakani kuwa na vika kede turanga chisue tuvaga ni ngai tuva na baga mata turanga ngai baga ndondo nutaka ni ngai za kabatal baga binakana singa binakani kuwa ni kemninga ni za kabana mataka binakani kuwa binakabale turanga nomni daga mana binakabale turanga na singa binakani kuwa turanga kito sadingoma na mbula binaka kito sadingoma turanga na tuzake ni na tumbale tali ni ngito na baga zora tali turanga na vikanga ngarabu turanga beti ni ndina nomni bosa turanga ni mami binaka itunga bikemni abinaka ni chochi turanga na singa binakani kuwa na binaka ni nona mbula na binaka ni nona masala na singa binakani kuwa na binaka ni nona yani bakatanga ni turanga itunga bikemni na singa binakani kuwa kito sadingoma na mbula kito sadingoma turanga na singa binakani kuwa singa tali ndona ya turanga na dhamni nga chisu binakabale turanga na mbulu ni selo na mataka binakani kuwa masulaga ni bikem ni turanga binakani tuna zaga turanga na mataka binakani kuwa sama masulaga ni bikem ni wono zaga turanga lago tukina na application so sama masulaga ni bikem ni na buno suti mbiuki na turanga ningai wono no turanga na bi application keda ningai umbia nom ni ndrasa spa ningai barataka na fiva turanga no mbula na singa binakani kuwa to kono no mbula turanga na singa binakani kuwa batu ni ngandra bikem ni na mataka binakani kuwa binakabale turanga no mbula bagai halo bagai ndrati ko turanga na singa binakani kuwa o sama tu sangata da buraka vikai turanga e baka temaka no mbula turanga bibi sikino no mbula me wele kina no mbula ni mbula baga yalo na mataka binakani kuwa we yalo turanga bi temaki we yalo turanga baga muna na wele na singa binakani kuwa tu sangata da buraka na ku ko mana ni azam ni turanga tisu baka ndrato no baga sama baka ndrati ko na mataka binakani kuwa no mbula baga yalo na singa binakani kuwa baka tawana na no mbula baga yalo turanga na singa binakani kuwa binakabale no ni yalo tambu ni ngai bibuke no mbula tumbera no mbula na singa binakani kuwa bibuke turanga no wilika no ni bosa bibuke turanga no masu bikemni no na kile kemni turanga bete ndina no ni bosa me kile mikima mikile kemni turanga na singa binakani kuwa men ngai runi yado mikima mina binaka binakabale turanga no mina ngai vaka yado ka no mbula runa text ko na singa binakani kuwa mbula ni chotsi batke na mbula ni selosi ena singa binakani kuwa yikito ndame na singa binakani kuwa kito sadingoma nganga ni masu kito sadingoma na text kito sadingoma na bibo mbulai kito sadingoma na zaga turanga bi selosi kito sadingoma tanga turanga ndona yalo sali skale ni bikemni na mataka binakani kuwa kito masu na mataka binakani kuwa singa tanga ndona yaza zamni nga tusu yazo minito turanga paka mbula ndina ndona Dalgase Yosefo menonu minano na dagadaka kinano na sasanga bakabubale kini karunga endongo e texumai nano na buli nalubena kinano na bangara dagadaka to salora mandanga bwana kaluni kwa kemni sa chobana ni to kalo kito da mor gibi kemni na mula ni Yosefo na matani singini dai na be ka ngan rigini gibi kemni na matani singini kwa o kito wa bini bina na kalo no muni bosa e ka na
samen donan ro tulso mulka dio na kalu na tikine ba before word is on our tongue. You know it completely, Lord. Vinabang lewu na kalu. Kimni ko ni sa kilao titu ni beramandanga ni nabu me dabu tagibi kimni na kaya ngandi kina nonom ni tamatongo na kalu. Kito sabo ka Filipina kata na nonom bula na nona ngandre na nona sasanga na kalu ni matani sigini dai. Vinabang lewu na kalu na nonom ni nabe sutabi na matani sigini dai na kalu. Vinabang lewu na kalu na katumba ko ni nandolaba na kalu na kurumui kina na nonom ni tamata. Turanga vinabang lewu na kalu na nona kota mai gibi kimni na nona ngandre na nona tuba na nona sasanga ena mataka ni sigini dai. Kito sa masu ena koko ni adamu ni chisu ena matani sigini dai. Ni na yado me bakasaranga na nona ngandre na matani kuwa na bono da bangai tiku kina na matani sigini dai. Bakatala ngai bire ra bakarongo chiku me na matani sigini dai. Sombe ka tarata le chunga me na screen ngo. Kau total chunga me na nonra lenga na nonra tuba ki be ke muni na matani sigini dai. Kito sa masu na kalo me bakasaranga na nonra bakamboti ke muni na matani sigini dai. Mena yado baka kina bire na matani sigini dai. O binaka kito na numa talanga na kalo na numni tamata. Text taka chiku me na kalo na nona tuba na idaka vaka nonra buli na ngone na matani sigini dai. Bakarau me na ndola tale chiku na buli na kalo. Turanga nui ngao lebu na tumbu. Tu na lenga na kalo, tu na yaya ni buli me na boli na kalo na matani sigini dai. Kima mi kilaba ka binaka tu na be kaungo na kalo. Kima mi sa kau to talanga ka mai gibi ke muni. Na kalo ka kana no muni bose no muni nga na buru ki mai mbula kina. Be banua ke irera tiko kina no muni. Na yau ni bono go no muni me bakanga na no muni bosa. Ena matani sigini dai. Kima mi sa ndula ka gibi ke muni. Na no mbula na no muni tamate text tiko mai ongo na kalo. Waka talanga kina be irera baka rongo tiko mai na matani sigini dai. Ra nui ngao tiko be kana kena baka rau te kina sigini tsudo na kalo na baka tawase na lai dola tale na buli na kalo. Tuba baka ilabo na kalo senga taka ki yanga na kalo. Senga ni biso tai rau na matani sigini dai. Sadang buri ki be ke muni na mbula to ko sarongo. Ena ya damuni nga chisu na yada ni daga mana na matani sigini dai na yada ka sambera baka nduni bisau. Sadang buri ki be ke muni na non rambula baka ndua. Tamata ke dana kalo rabaka mboti ke muni na matani sigini dai. Mena yado me bakana non rabaka mboti ke muni na matani ko na kalo. Binaba lebu sarna isoni masu na kalo. Binaba lebu na katum bako ni dola baka be na muni tamata. O na kalo muni na rokobi kan dokai ngakina. Ke to duba masu na muni chisu na ibambula. Amen. Mikaele sanga tuguni lagorawa tiko baka binaka tobe matitiko molo mutiko baka lebu. Praise the Lord. Kay na nungumbula ni bisigo balimbula menono mitiko na kalu mo po na kalu. Ruang raulu tangango Mikaele nga sin lako tiba binaka molo menangona. Kay ndongo do bisigo chiko balimbula kere chiko me masula kitanga po na kalu na nondole bisigo. Praise the Lord. Coba tamangu masula kan bikin ni nang bulan ni Mikael na masula binaka ni kuturang. Nakabali buturanga ni kita ungaraba itu kendo nak kalu turanga sengan indo nak kain dendri bikim ni nama takab nani kuwa. You are the one that called dead to life. Ena singa binaka ni kuturang. Kem ni turanga ni kadiba na mati membula. Ena matakab binaka ni kuturanga. Era text ko may nama takab nani kuwa era tube mati. Ena singa binaka ni kuwa. So sengan sengan indo nak kain dendri bikim ni nama takab binaka ni kuwa. Nakabali buturanga nomni na yabalata turanga na spiritual realm turanga ni singa binaka ni kuwa. Mena manifest turanga na physical. Mena bagan din turanga na matakab binaka ni kuwa Mikael turanga. Wano ezabe ndabikina. Wano ezabe ndabukina na singa binaka ni kuwa. Kem ni na bagan bulan non bulan na singa ni kuwa masulakan non bulan na singa binaka ni kuwa tangu tuba turanga na mate etobi ko ya tangu tuba turanga na malum ni ango tangu tuba turanga na bikake de turanga na singa binaka ni kuwa e baka tatao taka turanga non bulan ni vingarabi non bulan ni lako non bulan turanga na singa binaka ni kuwa usa tangu tuba na mate ay na kuwa mane ne damni turanga tisu e na mataka binaka ni kuwa ningai mbarombia turanga non bula e non ni ras sabsaba e na singa binaka ni kuwa binaka bale kito sa ngoma na bula kito sa ngoma turanga e na mataka binaka ni kuwa kito sing ni ngoma tale e na ndo ya na damni nga tisu ena mataka binaka ni kuwa masula katal nga ni bikamni endo tal na text la utuk mena mataka binaka ni kuwa maramambe ka seturanga endo wisiko to balimbula turanga ninga bi maroy eno nambula ninga mborombia no nambula no mnin rasapsa ni lako boli bati ko ni fibo to no nambula ena singa binaka ni kuwa badin dino nom ni bose rikinga lo malang ni lesin do na yalo binaka ba lebu nambul nir na tal tal revinga rabi endo text mena mataka binaka ni kuwa wisiko to balimbula wira tal nga er tu tal nga mena be sana etim ka ba er sarsa
sar tunga mai irando misiko talenga turanga au samusla kan rambula na matakabi na kanikua non randu lako non le misiko balimbula ningai lumuta non rambula memburan dalan rado nengete kete banra elingan raturanga non le misiko non le biose non le bimasula kituranga binganga ni masturanga bibosa ni kalo elutu mai nindina nom ni bosa senga ni mbula na tamata na mandra indondonga bulanga na bibosa lutu mengusi choba binanga bale buturanga na singa binanga ni kona runa tax itonga imasu na matakabi na kanikua senga talindo na yaza roko bilangi tutunga kene yaza muni chisu yaza muni tuturanga baka mbula ndina ndondonga. Time has caught up with us this wonderful morning. We would like to take this time to thank all the viewers who are watching with us today, those who are praying with us. Would like to take this time just to thank you for taking the time, watching and praying with us, agreeing with us in the miracles we happen this wonderful morning. We also would like to take this time to thank the MaiTV management, Director Mr. Stanley Simpson, the CEO Ms. Rachel Bulono, and the General Superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Autune Saposea Bulono, for this program. We thank you for the transmission team and everyone in studio. We thank you for the team here, the prayer team at MaiTV, and we wish you all the very best this wonderful day. And remember, miracles do happen. Nanondo binaka itiko nga buwana kalon siminani kwa. Balik tisu na iwalin lang kakenga. No mo itabi na bambauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.